रुपए जारी किए थे। केएसी को 400 करोड़, फिर भी बिल नहीं जारी। संगठन राजकोषीय के लिए आग्रह, पारदर्शिता और अवैतनिक बिलों को जारी करना। दीफू 5 नवंबर। एक नवीनतम घटनाक्रम में कार्बी यूथ एसोसिएशन केवाईए, कार्बी नेशनल यूथ काउंसिल केएनवाईसी और कार्बी फार्मर्स एसोसिएशन केएफए के सभी गुटों वाले सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया है। कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस केएसी पर रुपए प्राप्त करने के बावजूद अनुबंध और अन्य लंबित बिल जारी नहीं करने का आरोप है। असम सरकार के तहत हिल्स एरिया डिपार्टमेंट HAD से 400 करोड़। यह बात आज यहां दीफू सेंट्रल रेंज फॉरेस्ट IB में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कही गई। संगठनों ने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा पार्टी के तहत केएसी द्वारा छोटे कार्बी ठेकेदारों के लगभग 90% बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। इसके अलावा संगठनों ने दावा किया कि केएसी को रुपए से अधिक प्राप्त हुआ। 2019 और 2020 के बीच वर्ष में 736 करोड़ रु, वर्ष 2022 से 2023 के लिए 300 करोड़ रुपए प्राप्त हुए और नवीनतम राशि रु, वर्ष 2024 के लिए 400 करोड़ जारी किए गए।ต่อไปนี้นะลิตุ้มฮันก็จะพาแต่งเป็นเพลงเก่งเล่นมันคู่ตุ้มก็แบ่งกับพอดลิตุ้มไม่เห็นเป็นลิตุ้ม2 ท่องมาเตะเคเฟแกนไวซีเราเป็นแกวาย2เห็นเป็นลิตุ้มมันเกโรกิปาร์ปิกล้อฮอกล้อการเบียงล้อเกอิชูสมุขะพวกแกบาร์นิ่งอิชูสพวกแกดูปิกล้อPGR เป็นเจงล้อกับเล็กเราผู้สอนดูปิกล้อแล้วส่วนบ่งซะตรงนี้นอนหลับบิลกิล้อเลยมาแต่ payment กิปีเปด้อีซีเกเทดดุงล้อเลยอาเทnang litu macam ni po Karbing Long Autonomous Council pen non nang cari det lo bupen ke BJP nang cari det lo bupen ke alang litu baca thang lo sabka sath sabka vikas uson se alang litu baca thang lo macam tu be non ni litu made Karbing Long arak kopi lo ke thaglong ke plan atum si vikas chap ke duk det ke boy det inglong asul tum ke non puta alang litu ma ke vinas ason se mar lo lasi ya hok lo Karbing Long ma ke issues pu ke dopik la pen song la puta dopik anu tin kan injek kan tum na puson na dulu sadami Karbing Long Autonomous Council ko pi ko som na alang itu man ake ngari rak krai la puson si manik del mate rat ahong jai lo bana he del lo pon sadami ni tum man ke chechak dor lo chok lo la bang so jutan man ki pu matha ben si pini na litum ma thing no bang nang kok lo nang litum ma chini da hai lo Karbing Long bang ke aningkan bang da first half second half la puson nang ke lo non 2024 sadami first half of harman ke 200 crore nang leat lo la bang ke June 24 achik lo lason tak taxi second half mate like final bill lo October 4 achik lo nang le lo bon sa dame non ni litum thekdam lo ji rong atok anota hara ke baddu phana ki pipon la puson avila ki pipon do thai mene komane ke plan ni phi pen cheng lo komane Jane Agarwal la tuman me Karbi tuman ke ki ong tunga tumane 90% ara tumane pinier ni anta litum ki pipon theklong le de lo sa jokte non haya contractor tum kopilo ke manna ke asomar tumhan school fees की PG फनावे tuition fees की PG फनावे लापॉन चोट गली के सोचे लांजी फना दवाई दारू के चिना फंता अभी डेलो साइज ओके ला फरोफो सुली सिबेट सता में कोमाने पॉलिटिशियन मते राचारी सोंजा पोलों से लांग लितुम पति बोक नंग कोकलो लापॉन नंग देंग लो लापॉन चोट गली Karbing Long के इकोनॉमी हिन लैंडम बोलो तंगते 70% के कॉन्ट्रैक्टर अतुम हिन पेंसी इकोनॉमी के अतुम बांग काय केता नंग पबा बोमलो नॉन लितुम लैंडम से न Karbi Han Bojar kuno ni mali tum seta me hadak long customer ing arbeng so ni thekdam long lo kopi poloma hadak long ba ke bill la puson pi eda da joine si Han Bojar kuno akapre khiti kulata ing arbeng so ni litum thekpon lo lasi ladak long mangi ni litum Karbing Long Autonomous Council CM ke haven karjugan tum man ke 400 crore sabil kona si damig lap lo koma si chokang lim del lo koma ri ding se dam lap lo koma rojam haraja ri ding se dam lap lo la bang so put hat ban ke tuliram ke hai se mi Karbing Long angkan pi Karbing Long arat akan tha media hin ben bon arat hong jai long alang ni lam boy chipi dek nang ji jong se chipi pek lo patang de ni do me thanang kok po je labang so sarkar ke la ke rat farman kali alang li tum jong jung aparman jong jung ching tu kachilang ji don rap sarkar ku se ni li punang kok la ben lason ang deng nang le ro jong se prap jin ben rat hong jai long lan tum ku 4 crore la ke ang thek lo la ke ship areas department pen ke bang alu iglo
kasila 400 crore kona si kapang lim labna kona si pidam labna mate non election bihari election long tong wadam labna labang so an thek kan lang itu cepeklang ikna ko jong cepeklang kli pradim cepeklang ik lotang te rat sedame lakusona sarkar in saigna ko laten kibang jina SL election long make ratum sedame lakusona sarkar ne rong pan beda si ni hin te rong so kona kuni si chelang er lo bulte muni tung non ke kereng ji bhan sum pik hang chang lo people se sum pik lo bote economic la son si ke padam lo consul tum alang tum ben sinon ke kosong pe ho muni tum alang do phi dun kri tum simon ke reng chon ang po ba reng chon lo nili kanije kang tung dang le gam tum lo personally ke jong bugali sita lagi kalbiang lo ora don sembe chini lo je BJP especially BJP council nang ni lo ben ke nang li son il tu ili tu son son chong dap du na tum de contract ka so sa chuklang du non tum ke reng non khai de lo nili isi department office tu nang lo government office lo hola daksta me I node officer si lo son sinil hanang thak dung lo je tim saho nil tu ngan ke lo office bang lu do no pathu chon chalo bus kwan si nang ji lam na itu ngan ke office bang ke sai sui no mari po sui man na mari tang lo ju ke tang lo bote akam de pon ke ludu se pathu chalo bus aprang prang government hot ke self help group amhan aso asa kam ke pekdun mane organization munit tom phan rongso han isinya kam pekdun mane a group ne bang ko hodom phan kam manage pidun mane son si thakra sab thakra ban seminar tum kam people bang question channel te ani rong chi people ni mari tum sabi mars na group bang po san jun de kam kwan jun ga tom office dum bi osita non na sarkar ke ni tum ge ludu ko pathe na par ni tum office on chet nan tum claim munit bisi mamasi ni lebang arjul of people na sarson ke mamasi 90% of works ke especially PW lo 90% of works ke inu yak mon se claim dat posen on thak tang de plus so la peng bade la ke pom dum doran so kan yesi mandal hem tu ni si department by hem tu ni si contract claim shot ko teng na ko kerang 2022 la pen pinning head nang tum witness doji CM sar PWD engineer on don kang mo di joising doloi long kang ho je kam ke kam isen nang ji payment PG wala malang checha sita 2022 an kan wen alang leke checha pinang tame checha le thot lo ta PWD PWD ke payment long le mi jok ta payment long ke indot bahini chot alang tum chechini mate ông mo ben ko bam ajen tum de mane hola pi glass corner tum ajum si payment long chot kal biang long paisa nang kele geli isi manghume me kalal ho 2019 and 20 ase financial year nikan ho 736 crore especially Karbiang long phan tangka nang kele lana tangka nang le gode Karbiang long ke muni tum ching thul pik pik nisi pola lepen kam siklang same payment long le ku ninja thabidani bolo seta pini council tum phan specially non ke single window chorpo aka hai Dr. Tura mas arjuna kokko Karbi rat nangli rat pini biposi duk aralo ngapen Karbi yang long nan ana tangkan akele kon nasi nangli polut pon lablo pini ili yem han chuput highway MLA han chuput highway MP han chuput highway pini Karbi yang long puru ke single window posi single window hin kukmal laborte CM han cholo posi nili hin pen se han kaljong tung la pen
alang le pen sini kan tung ke Karbiang long atangka kuti nang kele nang liko pisiplang lo sin le ke sini kan tung ong dum nang jelo development ulo development ke tol bona chole development gali hem kim chole development gali nangli rajon se rengre bote mola so twari ingram tami nangli rajon se munde thelat nangli rajon se so atobar helat on edder lo holo so twaki moring sangji lasi development nangli jon claim ote rat ke nang je fanol le twar sikitha pini ongdung organization to le pini ongdung plopi ho political party to opposition party to man ye thebang si claim ke ningjel bolte hem gang sam ke ben the phun na ji las alang li puke aprang ke es sia ka ke chipu chiru dam nang lo se pupu sta pini ge kalbiang long hola so ans ke normal answer si kalbiang long hindola hasi ke chupang lim la pen hem tu ni si chodat la pen perar si chodat asor kal bangke incurring no senile ke beruntung la sinili tum la song thong pen a ke mang bang la hen lo carbing long mang economic crisis a puson se do kok lo apha council long dai litum thelong ji contractor atum na ke dam bang du tik la pen khula da athing no malom council a dom ri athing no da hotel puson du non hada long da customer la puson abi det lo la pen council atum hada contractor puno rada su puno ke dam ing arveng la puson se theklo athema lang litum na selet lo ilitum thek dunang lo aja ka tum bangel hai bil fan ka chela alang litum sandal ari dakrang pusana man lo ka ponchot kali alang litum hala pila bopo sandal ana kon lap asang se man lo la anang ding se nangile lo asin litum hen bange ka chuning riji ma de ki puji ba ma ke tuliram rong ha ke hai fan ba ke je prap jin pen pending bill sam bang ke kardi do ana to mane clear lap nang po ladak party pola ngelo bjp to mana pinang po Congress atau mana pino komane efficiency tu macam si contract choklem do dah hal tu mana pilama po muthe akur bang selang nang po Jane Agarwal ka leader nang po komane ateron tho komane atimung tho kopine ta horong pita hala tu man po tang akur lo bane lakwar karbi kul pop lo tang ke pilap nang po si ni tu ma hin pen ke alang liphan ka choning ripa do pondol bang so phenang ke mai pe la pen rat tum sadami alang lita rada pharman si la public representative lo made rada pharman je karja lo pot la se rada ki sung mangalang ni bang prabjin ben kapa jog ji phansi bor inang po jong si pe jog je lo tang ke iltu me ma thana ko po la bangso sarkar ke sabka sath sabka vikas kali la bangso sarkar bang ke alang litu ma slogan mata moto bang pilo po for the family by the family a sarkar ko sin tu mangi hok nang kok po jong si prabjin bil pipe la ben prabjin la bangso 400 crore tangka konana si topang lim lama mate konana election long tong divert ilama mate konana po maharaja ari deng si so tanggai dam la mala bang so ang thek bang tulira ma ke hai ra thong jai long chipaklang ipo ku sing tum hen tene ni Lama university climate berhana di mana jom kan ini. PWD long 90% works 90% ke la da se klem da lo ke lage ni liang thang lo la so posu bang ke nangli tum pen rat chini Koso construction si PWD account kuma construction si PWD account maklem ngalke nang tung paper lang ko blindly isi percent of construction plan nang tuk tawtan rachini bolage PWD lang kuma construction si ke claim malage rachini pon lapen nili buang to mangalal ho non ala kiram tang tuning meo tuning si ne CM Dr. CM Tora Muhammad Hang Facebook page sung sila seperti tok deh je aban liabilities doan phan clear la poisa hod si Facebook page sung tok do nang dong spot thelong le same nili puri dong pen ong dong atum bang faruk an amni tung yak tom ka churuak tom pusi alam thu lam dok dak tok lablo atom kerodung masih also dan nili pulo un takam ada tok mes tami unde kam ke tok ne in it to film la trailer pison hai a trailer pi palang mission jake heno hor semeni pulo department isi department masih 100 crores so say liabilities dolan especially PHE longson department ke ada ke 100 crores se liabilities dolan bulan tang nang list suri si kenelo plot
हजार सी ले हजार सी करोड़ ले नंगली liabilities atang ka bang same kalbeng long ge judun elan lasi jong si unjim dong ada nahan nang pan nangli pan churu me melo sita kali ni pilote lake post thap nang sini lipu amat se ansi ni licek la sota to remove to that je kala kalbeng long pan sibirta keme liabilities aban an clear la popula so kache post support ala salang de page song to remove that lasi lili puke pugang tung lalo rat so phanang chong thuri ne non ke nangli lam dog nangli lam thu pen nangli lu ade phopho pen pen ke rat son chong thuri non mo pen la puang pen to la paklang lo la so 400 crores bot ko na nasi padam ma la pen ko pc claim ni ma la so bot details mate pachini no nan no diversion tu lo non la pene perseme non for example says like non dalang tum KC team pen kal biang long tung team pen non ke election ni pan ke campaign kan da group dam la nang jong thek long la ka pasal hai doan pen ke la ke isi pupla pe ho isi mismanagement upor la pen pula ho misuse of the public fund in short corruption no nasi nili ci thek long lo pen non ke son lo pi ho apo jong si no dak lo long te hlo so ham tun han ke ham tun masi bu tum hem si ko de apo si non inut corruption ajane pen inut misleading pon inut misuse pon ajane pen non ke party pen masi non ke jong nam no ko po apo si ni li puji ke lalo Apran Kongres hut ko ansi crisis ma non ke lapen tribul ba lapen fan pri nang crisis sulum let no apran ke son ho mune tum construction claim lo bolte construction se wo order si long lo bolte nang li jum to la financer tum da ne nang pin bo financer pi dum ke chi non BJP government ke nang li wo order paklang ham same konsep bote businessman atung dal pen financial and reset kopi department of senal job time lasi lake isi felalo BJP tung si kono ko lasi jong si nilutung nang pu pen si chelar thek bote meseng no ako jong si chelar le bote lam so si rat tung aning punggong bo nalo ông phải làm gì phụ đó là tôi không bằng alang ni la so put head bang ke akam tang ti pinlan upen si bill long le dat to la si kona si tang ti ma la do ana vi ana kar bi contractor sum tong tang ti lap lo ma hala je na garwal tom alang ni tum dong complete chol lo ma la bang arjunan ko only kar bi tum si patta kam tang ti de lo ma non tribal do me kam tang lap lo ma la bang arjunan ko la pen kar wing long phang ke ani kan bang ka HD department ma de hill areas department men ke annual budget SOPD upen ke annual budget men nang lui bong lo akuti crore nang lo bom lo seta me piun ede athe bang ke mo pen jong na pulo puti mun ke hai bang seta me karbeng long ke financial mismanagement do kok podlo pining a sengkan mate pining dihena anikan phan pipe dat po pachuning liabilities la puson ki pipe do piglo jo apora teng pen pipon pe dat konane tangkana ni rong ajilong divert ide konane ki juidam divert ide la puson se nang man de lo mat inu da bhai ni to me reng lo me ne sa ki ong dung rata so bang ipini ge nangi chi podok dok la puson se man lo pupalam lo carbing long ke non mai economic crisis thik tikan lo lapen la puson liabilities le do ik bom lo kadang de carbing long autonomous council ma sa tame anisi ge bengrap de ji bu se ni lihin pen ke ikidam kan tu ông pen nang li ko lam lo je hala wok kam tang tu ko pen pidat pudi la support ke hala il tum nang tum nan sam arjulong la chini po habjam tu rong len lam to wa la ke tang bang le full ke lai ade lo la ke nang tum dan chini lo habjam tu rong lam to wa jum tu la bypass dam pa lu chok to wa ke hoptai siang mong ben si completion report pidat pen bil ola dapte hoptai si 17 km 1 week bong tang manji mat tam nema la ke nang tum chini lo la si
CM laso reply pija jum tu la kam ke tang tepin han si pipeda lo pen tang kam ke tang han si pichola kam tang han pin eda lo la pen tu la pen aban ban hola ning kan ke aprang akam ke tang tang ten lang nam de lo sing ye gedi birla nang tu mindo je birla jan ne su hudam note hola nil tu ro ma tokar PWD lo ke 2023 22 siklam tang lam lo pinionan pin menong le aban ilo legen kan ini kan aprang kontraktor na dan di sini lo financer na di sini lo komasi klaim mandala kan di sini lo ketang et nongge gari chela pun ta piniana payment nong le dili siam kan mandala sorry guarding bot la amde men kusi ala bangke juntu keklam bangke di inu organization bot de phanram ne ram ni jibon besalam ne han ka sin han kulo nang hang pirin tha pu regarding ne la sokot alang li statement pidat man theklong selang ne message lo la sok ta ko lasi tuar che peki phan pu commitment la pen tuar che peki phan pu alam ke ninje je datte pu sinili matha penanganan BJP workers bang sola ma buthak bang ke karbing dong autonomous council la pen BJP claim bang atum har amit hang ma long lik alang dong amit hang ma da kaning ri side lo Facebook lo ne tum theklong bom lo ke la pen ground reality chining tung du lo patang te anisi ba apor chula da ni tum nong nang du no ni tum homosti nang pon lik po nana homosti mang japon ne kona so homosti ma long lik la so na baklang po bil ke long lik ko bang ke ilong long ni homosti ko le karbing dong 26 homosti bang si long lik ang lo la ko mane congress atum ne long lo chot mane individual atum ne long lik po le even BJP tu macam tu ong dung tu mangke long li la pusan se dulu la pon chot kali ajhar tu me rong so tu mangke party workers tu mani ye sati mara group tu nong sabya group long se alang li tu me keram ta jikam ke so me non mangke bil bang e pipe de lo alang li tu ma hem ke non mangke kachi jor nai pusan ang deng se dulu ajhar tu mangke ame thang gari motor kachi jor na ne bonthok chipidet la pusan na dulu la nang deng lo ju na nangili Setelah dah tengok je, ni tu mangai akan tang pam ini tu mesti bil oleh dia tu bantu sukar ni. kasi Kasi siapa budak kam tang tiga jadi sih bil pipida lu selang hin kan dia, boleh tahu tidak. mo pen Sabi le dong tu mangai akam tang ti pimpin atau bantu lang tapi long lock. mo pen le tukul mati ham tu mi long jum chot ko mer lo tin te toron son je lo je kal biang long long non ke kereng don ke poria la pen rongisi la pen kale te alang tum che phuklok tum chalo la pen ka ko range ke mane ajen mane glass corner mane asri mongol mane dubai mane anak la tum se reng chalo especially contractor la 2 lakh 3 lakh chuklang na contractor tum nan ke aprang uwe ke lon ke reng dum se reng no da lo non la so dobong sarkar thengno ke